Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ko Voice of the People Party na Maulay Constituency ba Bright Star Well Marbanyang. Ulalap baga surok na jingking Maulay Bypass, Shadu Shillong Airport Umroy, kadang yay tanglay po kunday persen. Kani kajinglap kadeh kajinglet jurip menta kasngi kalay potrik risau arajar arpusau baru MP ke Lok Sabha Dr. Ricky AJ Singkon panbut din yaki skim bala bay tingka naga sorkar India. Habaya keren baru ba Bright Star Well uliat ho baya ka surok na Maulay Bypass lashna ban poi sya umsau umtro sya jathang ban poi sya kakat lingsun umroy haga jingjingai ka bakat saw kilometer haga jingmang pisa ka balay pusaw klor tingka tam uria thu baya ka ni ka surok lasnang ban train na do henre tarik ujemang arajar arpulai haga jo ka sngi uba bright ulalit ban jurep bru yaki way pada ki surok na ka benta ban penyait state yaki kampen roy hapo ka Maulay constituency. Hot sebenarnya aku beli nanti jom pergi media kalau dah dekat untuk menem step ada nanti janmian nalur ketuka PMGSY road ke 10 km menem step ngelayo ru harga jalan dekat MP magi ni di centrally sponsored scheme untuk aku gelenti ke ba jongka neset mo ketika construction of route from Shillong City to Umroy Airport atum ka kerteng ke bagi ai kenika project tinglawan berpej ya tu kini galenti kedai nang ni na po nani na bypass masin lat kini jiking bypass untuk terter kayak sa umsau umtro poi hadu jathang ka jingjrong jong kini ka lenti ka bathamai kedai khatsau point lai kilometer ya kini ka jing pej mene ya ka progress of work kalong kumba life kundai persen life kundai na ka sispa kada pandai surong barkakam kadang ya saprang ketang deka kabangi yo ban let ban pej mene abi dia bakal ni ka surok dia pok kan neset memang kan mo kani kadai ka ba aga jingcha kani ka kani kadai live sound point 60 34.63 crores ini ka amount kani lah sedang nadu Andrew Trik Umi Arjara Pulai. Mau kini habis dia berkata surok itu kan. Dia hadiah tu pan tinglewan ban pejpat ya kini ka surok hang ni po mau tawar. Kumba PE kini ka surok nya mentah dengan try PE mene. Nang ni nalat nang ni no jaran hadu ate po lumosing. Te nang tu na lumosing pat ka sedang ka PMGSY road. Sadu sya mau sek 6. Dan ini bentah nang ni hadu apo nang ni jaran hadu apo lo mosing inglai hydrogen kat lang jong i executive engineer mene te kani kelas sedang ban pentri kani kakam kani ban mensua kani kas tang ka single road on ta kila penklai kaka intermediate road kamu kila company he kani ka suruh bad kani kakam kelayan bad ka sanction jong kani kalong kemba 1.94 crores bakata kelayan nang tina po yung mene Catholic nang tu ketukalan opposite tu riat tamdong na gitu nang tu ka riat tamdong dan nang tu ka poi po kayak gini mau kenro de kani ru kumba kilometer ye gini kasurok de katuru kelalong on the progress dan ka kamplaya chikman baka total amount jong kani ru kadai total amount jong kani kadai 3.3 crores kini ka surong begitu ngilai i mene makam kelayan nalo katapan ilawan ru ban pen rengkat lembat u ii jong ka central division ya kani surok nang te na po jikin maslat ka apa kenton masar tu jikin mas tot sekali hu mas sedang kani hui nang tu hadu ISPT de katuru kakam kelayan bat ya kani tathep ling baka
RIDF bar ka total length jong kani ka surok kalong kumba 7.9 kilometers. Te ka amount ka tender kila khot kani te stang bakin pelan bat ka total amount kalong kumba kendai klur habidi berkanika ka surok no nadu nang tei na po nihu masih sang ka kenro nihu untuk terter baik hadu po ISBT hang ni pat kadon sakawai pat ka kadon sakawai pat scheme mo ka to kawai ka mga ong iti mene kandai krur kadai be ka surok baik kandai krur nang tei seru sya ISBT ne kadon sakawai pat kumba PE ke bala penteri hang ni po kani ka ring nang tei na ring round kani mau kenro terter kumba PE hang ni mentahi kini ki side drain nang ta kani ka footpath la sedang ban penteri bat kadon kani sakawai pat ka scheme ka bakila penteri ka bakot sya ka sanklur tengi wan page ya ka progress of work ta scheme mo kumo kala poi ka status jong kini ki baro ki scheme ba fer perung kini ki than chne te ya kani pan kadon kumba sanklur kin penteri ya kani ka drain nang ta kani footpath ka banang ni nang ta kinle ru ya kani ka ban widening of road na kani jong ka ni road nang ta haju poru ka retaining wall tapi kan mau men kani ka liur por bahaya slap ka tua ketika kenro ajan ketika school Grace Academy de kani ka hap lang ka tu mar kumba PE ban i social liur kamur kanum long su de ka tu mentahi ka telang kin pentreno ya wedi ba ka tu kenro throughout kani ka surok nihu terter hadu ISBT lingba jong kani ka wai pat ka scheme ka ba sanklur par hadu poru ki drainage cylinder jong kani ka surok kiba dongkam kumut kinle na kini ka wai pat ka scheme ka ba sanklur de kita kini kiba ka jingwan ka jungi ya ka site inspection ban page ya ki progress of work ki scheme kiba la pentrei bagi don upat kiban sedang pentrei de kita kini Katu ke jingwan keduk ki isu pi ketika surok ban ba pi ban urip lang tu hi habidi ba katu ka surok ha ka jingsha nadu karon ka wai ka spot inspection ka bangila le la katu kali banai mo la don kumba new pa banai min swa ilai ya dan ringkat lem badu i tena du tu kopor hing lai i ka jingsio jong tu surok bana kaliang ka jong aku meli tu kopor ringkat lem badu i nilai peni ka tu surok throughout kani stretch kani ka ni huru ki baro ko wai nilai peni bat nilai ongru kumdo bari banle ya ka tu bat lingba ka jinga tre ringkat lem badu executive engineer jong ka central division te ya kata kadi ka bang ong ipi mamenta ka tu kila khot ya ka tendering bat tangka tu ni por lada kala ben kamut ya ka tu kin sasang ban pentreno ya tu surok baro ko wai nadu nang tei kumba ong ipi ka tu bagila khot tendering kandai klur nadu nang tei na jingking masna ketan besar hadu hapo ISBT kumba new point something kilometers pi bor belum MLM pi ini hoi kidon kini ki scheme ki ba nadu mensua nama kini ki central scheme pi kidon pat ki bawan hadian kila khle lang